Itye Iluo FM kany and luak ma gitie kawinyo radio alego ne ubeda tayara wa win tamano nok ma bile ne kedu apoy mata apoy ritual menu ngech makwaro chik pen ana bedo la mok chik machon kimario bena bedo lawyer ma atie ka handling election petition padano ko bedi law firm mamega Odonga Otto and campaign advocates atike election petitions marama beach ame ti and ma pa jomukene okay ma luaro yera and but atamani we ka mi ngech ti luak me pade on check kingo mano tikatime ka mi achiel check mi Uganda makiluoni Parliamentary Elections Act check mi Uganda ma door check mi parliament makiluoni Parliamentary Elections Act ka yabo check any section 87 83 84 85 86 87 wajoni ka kui ikin jo ario peo karo piera beach check wajoni miara ke tim ngoma kiluoni mandatory recount tarni kere de kere miro miara ke kwano dojo miara kwano dojo miara rio check bene wajoni kui maki kwano dojo ka kui mutwe ne draw chalo kui ma awinyo ni obere kinu mera uchi kansela beach ka chiel kirali ma obero draw eni bene check wajoni miara ngo ke kwano dojo okay now makwako mi ye MP Aruni an alego electoral commission church ma pia ki declaring results ni wamero mandatory recount under section 73 ma recount enini otimeka bedo maduong yes i Uganda kan pange opingo pade returning officer pe oye chima chwal warga returning officer doringe ot luo RPC ka chiel ki DPC chi en returning officer dugo wajani en pe bi kwano kuyudojo kona chik wajani ero kwan chi ngeo katu wako uturi declaring result kon wajani ni ana lawyer ngeo ngo miara tim en ni yo wako one wa cherry court now miara dano niang court i Uganda tila ya beach court tila ya beach chaka ki grade 1 magistrates court okay bini grade 2 bini chief magistrates court bini high court na machalo megwa pa de grade magistrate ki chief magistrate wang ti pa de town kan ka lok mo a ke kenyu chere high court mama dor era wa megwa ni tipato ka a ke high court chere court of appeal ma court of appeal ti Kampala yele pa Owindolo chief justice yele court of appeal dong kibiduki region ka dong lok mu a ki court of appeal chiaro i supreme court ka dong lok lo i supreme court aida miere dene nyumiere donye lum char kony gig dong kunu okay aya chiek bene wajani kai chako ki court mane ke kwana dek ke kan kai chako ki chief terni lo ki gig court of appeal now but meno per petek so chief magistrates court mi pade wa cherry court wa wajani wa mero recount kun watero check mamiyo ki chief magistrates court kara metemo recount siada recount lawyers pa komaket Christopher go kwayaro grounds abero ne gien pege ye recounts pe ground abero chi court o cherye ki achiel ngoma wan lawyers waloni preliminary objections na ga ground abero ni wa lawyer weng abero kom jero ma court o ordering kiguma be o me wa judgment ni miar ke tim recount meno order no bini changwen chi abidong miar ke chat ka kwano ne yes luak matia win radio la ko recount pa kwini otime ka ber maduong otime tororo otime masaka actually me masaka na honorable Sewungu me donye parliament no kwine kitoko kere otime ku bedini tika time masaka mamego mi NRM tika koko there so chok constituencies Pierre Rio
ma court ume order me recount now neno me recount jemi mi u adek utime me achiel ke wai ke chat katingo ballot papers ki keli court pian men nong petwa ba registrar chief magistrate office EC yes chief magistrate dong check me no twaro me kwano ne na declaring the winner ki kunu pe dong dugu bot EC okay jomi EC me achiel bu kwaro bi ne court ni na mier ki kwan ki ke kwan ki kwini go kwaro bi no na wadore court yaka kor me ngoma ki luoni arrest warrant ne ke bin ki police kan ki mak returning officer nyo deputy returning officer tek ki twale court tien lo ke benegin po mi ngowe ko dek chero dong ngene kan do ka yin ngata miara in la pok ma in miare pok kin dano ma miare bet impassion miare bet la diere miare pe nyut side ke dong ne na ma ki luoi mi bini court de degi binu nyur ni yin ngome timo yin ngome de ringone ka LC wanu luoi che inde kwara chero ma bene pinge lok matikomi so ki binu ke maka yaka ke chwale court mi areo ki chago tingu ballot boxes chanduk mi kwi chanduk mi kwi matipa de kanti mia chiel ke apara bich mia ru county piandong mia ke chere kwan now chek wajo ni ma pia ke chago kwan kwi mia ke nene chanduk weng wie tie umme silengo tie ye pian ka sil ti tuolo no in pinge ngamo buila wa so mua o court compound kunu ke kero ballot boxes weng ping kinoni chanduk kwi a beach wi edi tuolo a beach ko mia para beach a beach ko mia ka para beach now tera ni ngo chief magistrate wani sila rio uporo mutaka tera ni furu yapa ngo ichama ki kwanyane jone bena neno gitinyu chanduk ka nywa gitinyu chalo briefcase gitinyu chalo gena pera tera bere chalo bere gi baya so madong wa court kino chanduk doga beach doga yecho now eneni kere ga dong ini lawyer manini chala ano dong a lawyer ana te ka meto recount piana ngene kwina ke kwale labo kwina ke kwalo ngany kwina ke kwale te atika polling station a dek ene ke kan no chobo loko ento madong ke wajini chanduk wiye ke yabo a beach wadore hot court dong wa no ni kere wa anno paramo yene ke kwan kwi pian pangeyo ngamo yabo yes pangeyo ngamo yabo ngoma go dili ye an pangeyo koni daga cherka kwano kwi e winyi ni kwi dok pangaramo no meta nyo pangaramo ni naka pangeyo ngat mo yabo the office by electoral commission bene no la yering e wat idiwo so en jo ma gu binu gu tiero dog kwi jo ma gu binu gu toro dog ballot paper bit en ye jo ma no pege mera ne ke kwan kwi udoyo no loko bitu mere kot ta de ka chi dong wa dugi kot langol kop chief magistrate o wajo ni kita dog chan doga bit Otto ni wano waje yeni ngo ana ya cha lok ma cha lo wa ni ka dog chan doga bit to an ma cha do nga para mo yeni ke kwan pian no dong konye pe ajen ma mega no dongo me na masilo ke pingwen no dongo mer na ka sil rate so gin ngo marking ko chon wano pian ma ke lo dog chan doga ke mini sil wa okay so ka ke me sil kila gele ni sil 1182 kere kana no sil la kana kwar ne pe kwan no dongo tempering kede no ke tempering kede so wano chan doga bit ke yabo doga wa chere kor wa isoke ke wa recount dongo ku beri konya kwan ne peke pero mo konyan nyogwak bere pero mo konyo ngato mo mapat chi daga bere ki u ka jo mo dore ki kot ki miel ki bila ne ke waje ne logo loyo dongao kono ke meyo kos wa ka duke nyama ana te ameto recount dok chan doga bit police mogo make me ni ki chante balalu mogo ku bera me jane ke ni chat chod mere dok chan doga bit the same thing with me tororo ti chod dok chan doga rio the same thing masaka ye neno chief magistrate te mo geno mo manyen ma wan lawyers wen Uganda put wa te kala ne pian ai koro wa ni teki dok chan dogo to kwan ngo peke en ka ai koro wa jo ter ni chief magistrate court mi ango ko lobi eno court me masaka no dok silu to cha kwan ne wor mere nyim ki kwan ma ene tika toro chek la ngol ko chief magistrate ene tika toro chek but petition ma kuno ena na ma yokele kom nu
no gwak ngat no be gao ngengo tie. So I court kind dong mawano law charo lawyers are representing myself konya kwan ginumpe langol ko bedo choy judgment ni pien dok chan dok abi ki yabo andong pate ki twero mi mede ki kwan ne application ni dong gik ngo kakai. So erni ka in ngat ma witi ini chako miele kore ni de lawyer lok ma re go waire ke me cost when Christopher better look at atam gena ba per technique on kere de parliament cher team kere certificate law where no pay chwala dango be like misleading that very misleading dan ne ake me cost ki wai dong lok mo dong pere lok do tu mo really lok mo de bien ka waje ke dare radio when eno we ka lok a cost an ka cher court ma doro Odonga chia lawyer Tera ne chane mana bera were kere court in mer duaka cause pi megi cause pa lawyer da one lawyers lu yela ba ka wa bi court chia lawyer lok che pike mi cause atema appeal pi na chamu kwe mir ki chuli ya mir ke mi cause mir ana chamu kwe ne so taking no ke dismissing the recount pike mi cause no da purwa be ko appeal no be gale cha wa no put ngar mo ne take appealing judgment and ko ne tayar du ya biche so ki guma be ya poela ngol ko mimi no cost mimi ara chul cost is okay cost ki wani mo me ya ke gol bien pa de chile adi ki ngeyo mutaka ngo V8 kona di mia reo legal fees chile adi mia bor cost no ber million area de it's okay ke wan kona na lawyer application no ke chula an cost so any pigino ma dit is normal bor one lawyer chena me cost pa lawyer pe pa client chena me cost weng pa lawyers okay yeah so get dismissing that application don't wear wa kwene Jomo go high court go bino ka go duru ka dange di guri MP Christopher bino ka wajade dong yepe lok do tomorrow eno ni no ngat ma penge ngoma di lokone na we ko daga dugi chek pe mi to yaro ki chief magistrate court mi ngolo ye wa mi to yaro ki chief magistrate court mi kwanu kuya ye yaro pe ngolo ye ngolo ye strictly high court okay taki dong imirne ki ngol ye ki dwok ye dojo erni cher kwere I cher I high court ka imirne ki kwan kwi we ki ngenga mo loyo erni cher chief magistrate court ka cher high court ki riemio pien high court ma dit ma pegiti cha me bala ko me kwan kwi ene pikela man gena me la ko ngeo application for recount is handled by chief magistrate court chief magistrate court petiki twero miluongo ye dojo chek po mere twere ne ke wero ngo e high court so dong terne recount ma wano kwero pien chan duk abit bale ku mo ko bero wini ki no wete trench la teno ma de to no wete trench gacha ma ke kwero nyi donga ke ken so Gimara wa ne go beri ni iromo kwalo liech ene ka kano liech ngai kano ne dung tek so ngoma do dong gimu dong ene ni watika kor gazet waberga kor gazet anyang ni gazet pagamento bekara ninda dek matin ninda chele gazet beru ngo takiye otum chek wajni jo make wajni ki lo ye weng mier ke kere gazet gazet ngendo ki gazet wanying Museveni mier ke kere gazet nying MPs weng mier ke kere gazet nying LC5 weng mier ke kere gazet no mier ka chabet enini eno pia ye mi masaka returning officer pia ukele Kampala gazero be karo chia rio nyo chia der tere ni kadong ni eno magazet o karo ni tap chia wajini ngaro tiki koko election petition mi arukel mani eno piru chiel pia o karo so kubeti Uganda weng paper de kanyiken dana weng tia kuorongo gazet so mega very simple the election petition tit very ready keri ko bedi ka eni court na ramo filing the only thing mudong ene keto gazette number okay en ka ichi record ma pay citing na ma pa gazette no beri jale te winyongo rumors winye so jore un jamu bera miel balo miel no o balo bo no kiguma be kanyo dilo yene do dong ching one lawyers en amero jengu twin luak matika winyo radio amero jengu twin luak kate winyo luo FM pe twin wuto pe beno beta goy chimta tayar meniang kong do were wano chere e high court lok makuman mautime luero ikin honorable Nabukera
muche record gen ke electoral commission panabo kera returning officer no temo kwano kui chuno chanduk mogo ngo yecho returning officer ba chare Dr. Gimara Fred Padeni uchako recount chuno chanduk mogo yecho so returning officer jo nen pengo ibi kwano pian chanduk mogo yecho nabu kera doro electoral commission court ingengo akoro wajo ni koro wa ni mandatory return ni kwan kero kere pu iri kwan so mege ni tuara ke kwan nuchu yaka ke wa megwa ni pike tema so beri dok chala will returning officer will ami pade me kwa mandatory recount yo piendo porra de chiado pengo pe kwano kawa me luero make kwano nuchu ko furu wa no mere kwano wen so dong megwa kanya pike kwano ni kimi areo en case mi luero en go chere court of appeal ngat ma ke ngoro lo ke como chere court of appeal wa ni gin ma I court judge wa jere tika kare ni ka ke wa ni miere kwan mandatory miere ngo e kwan so megwa kan peke kwan lo ko be ma ko dano jo mogo ni bagete kala ke kin penge lo mo ko ni mun ponge kara chekti ken man ben dok fuda ti winyi ke barane ya gini ka dok chere high court so we'll be filing the petition in high court next week maybe chiareo chiadek lobo kera gazero karo kere and then kabo filing petition kibe mingi koma kai Christopher nena para ngwen me replying so kade mere nena para ngwen yo kom nenda dera ngwen mano wano filing amede mego bere electoral petition number 1 in Uganda we filing gen me reply ge wana me reply chi court chi maneno and it is a straightforward application ne chi wa ni mere kwan ini kwa yaro kwan ne udum so ki neno na ki neno na chalo donga ye ni kibingolo mun ni ene gena mate lego ne tente gena mate lego ne no kono ene ke temo recount no result mi recount no romo konyo no ko romo declaring ni ngate no loyo ngate ne polo so man potime so lego luak me ber ke tak twin dan poto pe beta kupulo ka ta chalo ngaro man tino go na chim ka wer na wunyi dongi duogo we bado o wunyi dongi ngolo ye do jokana ke di bolo gi ni ke kodo wa Christopher lo do tumo ko lwen en ni dong tika donyo section B ne section A me gudo tieko o work section B one ma chalo lawyers watiere ti dok section C bidugo bodu pudok chake yes and we are praying ni ye ni mi original fine. You see, karo ba mu chwe polo ke lo tie ba. O mara ma ana ngene tie ni. Ma ana ngene no ba mu chwe polo ke lo tie. Dokla pi pa kware watie. Piti yo mo mangato mo ron waje ni ene te ka chere parliament ki kwi piru bichel. Ene pu ber vice pa LC1. Ene ni position ma deep loyo e district. Ene wa ko chira wa ni mi ke kwano ka pokar piara bijwe. No wabe maka jawani pa de la bogan wado ngej get a I'll not appear because it's not part of our evidence ipa de la bo wado ngej presiding officer ko enen kenyu invalid votes for president ya dek invalid votes pa woman MP ti angwen invalid votes pa MP aru kona wana rie kane tipi arewa bongwen Doc Paul tipi ru bongwen wana rie ken no mier lo bol kui pego rogi pa president chok gena bor pa woman MP chok gena bor woto ngej kenyo ona wa leptong mo wona yor tok declaring invalid votes he come invalid votes piru bongwane adek pa Chris piru bichel mega en genu wa gedek recount we ite atira mado electoral commission waje ni skana don pega ti donc ke cheta kwanne kenyin ichame kwano kui do dugu skana ngolo kui apara bichiel ma mega ila gire ni pian skana kwaro kuno donge jogo skana so balma wano timo ene wano ye dano chalo Saddam gi ni choyo kaga chiela ye be better presiding officers in ping the recruitment process was not fair so ene mo adiga dugu ba do joni makot bi ye wa bi chao kileko electoral commission kiguma be e by election when team ma Kampala gere when bi no kan pa de pe constituency matiri okay NBS bi jeng ne kan NTV bi jeng ne kan chairman electoral commission bi beru kan wa presiding officer polling agent megwa mamogo ke riemo ni chere bedwa chen ni wangi lo tera chori mo mia chel ka para bi wegi degree kan
mogo ti bank managers, mogo ti lawyers. So un jo mogo ma peng kunu money ma ke mi 1.2 million ma wen kelo ke mi 1.2 million. Pian kalu chunti areo gero no diara fomo ke mi ila koga ke mi ajan signing o chon. Gendo ngupongo magamero. So or yoni bigi. Gina mero waje ke lwak matika when you radio. Kodo cha ngido. Mako kwere. Lwen kanya lwen o yen wek borwa. Dok piti yo mo karemu komu dongo ton ene food on. Piti yo mo mo jallo kui ma let kitene. Pian mera nywa. Kamera no ke temu recount. Mo wangiyo ma ke lawyer no dok lo ke pat. No wa ne wek jo ma ke yaro. Hotel. So any gin matie next week no at the High Court of Patongo wabelego ni koro rone we kar mano pia ke charka swearing in parliament. No, this matter is settled. Okay. Yes. We solve this problem once and for all. Meno chiko mano nak maramo me ne bodwak pitching you to it's okay, it will be all right. Gine ne peramo git ki yo malik kuman. This is the closest election in Uganda in the year 2026. Mangato money wajani loyal wargi kui piare wabichel chipiki year count. So enjoy enini mago je kom gi lok me kwalu kuini. Loko be mago pa tam ni story na get kenyo loko be mago wana nge ngoma de lokne. Yes, loko be mago ko beni na da na no lu dire na mo ko chako kok. Lu dire police mo ko chako kok. Lu dire prison mo ko chako kok. Jo mo ko makuya peng chalo gisa nywagi giti wa dogi koma. Loko be mago. En mana ke Kampala ne tin bana ka juira nge ngade timene. I've made an appointment I'm wate ki president. Amiro en wa lu dire mo ko chako kok mo ko chako chwala message kai. Ti jemi ma ana mero loko ne president in relation to ngoma tika teme pa de kan ma executive order ne ki pe ka lupune. Ero ene pe dog winya chara threat. That is the law. It's the law. Eno is the law. Pian ko bedini chalo kinene wano balde ka teme polling station. Jojo Francis Uboya charo no polling station. Obino reporting the police. Mami ar police charo mak dan police ni sore. And what the hell? Obale chawa ka dan me bini yema ni sore. Pepe ki bal chawa ka dan me bini yema konye pere. So check will catch up with them. Okay. Check will catch up with them. Kuberini warga tika charo kom RPC. Warga tika charo kom RD gene RPC DPC. Warga tika charo kom diso jera nge tika winya. Lanja nge message machwali. Warga tika charo kom anywa gisome pa de town dien jo mamiera gube non-partisan go working for the state. Warga ne ngade chwalo. Ni detail ma pabe meyo kai. Okay. Yeah, so atamne matches watika yopo ba pigwej mukare miara kong jo muguma yit gu tuini ki wote futu geo ke pengan. Ni edong benano level mangara chela tie kere i politics me Uganda. Yeah, so lwa ko bet ki tak chuin po bet ki pamo ka ber ngara de ki pa igwana chimi chira amoke enini ene donke wane de bolo puke pi wabiti yakone i high court mi pato un bene dong bi winyine radio kanye bi kwano bene news bolwa. Yeah. But maybe ya be put perwa okele ya gikine ena ye beruniti kane chawane pole wok time gonyo tello ko game karo kene no dano petiane ani